Nitwa Kundwa Doriane, ni njye Miss Rwanda 2015. Nejejwe cyane no kubabwira kubereka umukobwa w'ingirakamaro. Ndizera neza amagambo ye yuko azadufasha kwiyumvisha ibyiza by'umunsi w'amahoro ubuzima bwacu bwose buri imbere. Mufashe twakire Viviane. Nitwa Viviane, nkaba naje kwifatanya namwe kuri uyu munsi w'amahoro. Hirya y'uruzi iki? Ndabona ikirere cyeyutse, ndabona izuba, ndabona ukwezi, ndabona ineza isumbye inabi, ndumva mpawe impanuro ngo mpanura abo dusangiye isano. Ndumva impumuro mu Rwagasabo, ngasabagizwa n'ibyishimo, shimi yantoranyije ikama kuvukira iwacu ngatura muri iyi ngobyi duhetse. Barya baduhaye kubona izuba barabyinaga zigatinyana, bakabaha inyegamo basereka uduseke, amasuka meza yo mu buberuka ngo bayahingishe baba abakungu. Imana Rurema barayisenga, Rurema Nkwashi barayihunga, abandi kandi bavuga imyato, ibisigo byiza n'amazina y'inka biba akarangwa k'umuco wacu. Mfura z'iwacu bana b'i Rwanda, nta mweko ntiwakenyera, kandi ukenyeye ntiwitere ntiwaberwa. Uwo mweko nawe wise umuco, umukenyero ni amahoro, umwitero njye mbona ari iterambere. Aya mashyiga uko ari atatu naterekwaho urwatubyaye, icyo dushaka kuba tuzakiba, n'aho dushaka kugera tuzagera, tugumane indangagaciro zacu na kirazira. Ndabona umuco utarata injishi, ndabona aho zanyagiye ubuzihakamirwa, ndabona amacakubiri aca ibiti n'amabuye aracika ariyo bicika, yabuze icyicaro iwacu. Ahashize twe twicaye mu gacaca, dusubira mu byacu ducoca amagambo, turicuza ducukubiri n'ibicumuro, abacumuye ntibacibwa, ubutabera barahataha, bacibwa ikiri cy'Abanyarwanda. Igicaniro cy'umuco gisumba ubudasinzira, ubu duhana inka n'abageni mu mijyi no mu byaro. Ndumva amahoro ampumurira, ndayumva asuma via Rusumo, ndabona asendereye Gisenyi, mu bisiza bya Rusizi yarabasanze, basanga ahunze nk'amahundo y'amasaka. Amahoro yacu si amahahano baharara, ni umwimerere washinze imizi mu mutekano n'ubumwe bwacu n'ubwiyunge bwa bene Kanyarwanda. None twese tubayisanga n'ingoyi, ntitukikanga ikibi turatekanye. Kuko dufite ingabo zirangajwe imbere n'intore zirusha intambwe, umugabo w'inkundakuri udahungana umuheto, umugabuzi w'amahoro, inkoramutima yanjye. Dukora twivuye inyuma, kuko uhinga mukwe ntasiba, turwanye ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi, ababidutsindagira dutsibuke batureba, nibishake bibababaze, kuko igitsure cy'utagwa tugira ngo niyo ndoro. Amahoro ahumurire naho duhana imbibi, aho yahungabanye baduhungireho, maze neza yacu imenywe na bose, igere no mu migabane yose y'isi. Nitube maso amasaha yose, kuko tuvuye nitwe tuhazi, n'imbaraga bidutwaye nitwe tuzizi, nidukataze tugana heza mu iterambere rirambye. Ndabona umunyarwanda usobanutse, ku musururu nta gisoma, asigaye yinywera yagira inka, none aratemba itota amatama yombi. Yisunze ikoranabuhanga, yubaka imihanda, amavuriro n'amashuri, amashanyarazi barayacana, atuye neza ataheza, n'imodoka nziza ntayikanga. Anyuzwe no kuba umunyarwanda, bidatoye n'ubugufi cyangwa uburebure, intara cyangwa akarere yavutsemo, aryohewe n'igihugu cye kandi aryoheye muri cye. Ibyiza biraharanirwa ntibyizana,
twimakaza amahoro n'umuco nk'inzira yo gushyigikira iterambere maze mwirebere ngo turatura mu Rwanda rwacu dutengamaye. Umusanzu wanjye ni uwo, umusaruro nawo nzawutanga kuko niga nigira ku mihigo ntanga ubugwari n'ubugari nzaba umumaro byanze bikunze. Njye nkunda u Rwanda kuri ubu n'igihe nzapfira. Amina. Usiga adasobwa uw'ababyeyi Viviane.